بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي تماشافاني هيجا تماشافاني ريوية ولاد في حفت الباجار آمده لنافچه اچناره لگنده باره امیش بوناوه هر نافا گنده باره امیل سر عردوان لسر آوان امیل دیروکاوان بگرن امی هر نافا گن امیل جیاناوا بنرن کا گنده باره گنده کی چوایی جیاناوان سر چیه امی به هفرا ببینن کرم کن هم بشو بینن و ام هرن کرم کن. تماشاوانه هیجا بخبر ناوا گنده باره دا ام آلان ناو گنده باره یه و امیل ناوا گند بگرن شخو افجیه که املی خصوصیتی ویجی هیه گنده کن و خانیه کن لپش مخویات خانیه کرپیچن الاملی دگرن ایشالا امیش بونا و مگو امی وی هفته لباره بگرن امی هرن سر تربا شی عبدالرحمن آختپه امی هرن قراز ارزوان امی هرن شکفت دیروکی و امیل ناوا گند بگرن کامیزه کن گنده باره في حفتة شو خوشك بون جمر آماده كريه قالوا بقرامه هندي قندي عاجبين نا عاجبين أمي بهفرا بقرن أمي بهفرا بشوبينن كرمكن أم بقرن بله تماشاوانه هیجا مدست بگرا خو گنده باره کر ام دید گرن لبله امانه لجیه کی پری جدا لیا جیه کی معنوینن لبله ام منطقه کو املینن برکی پیشکی جباره دوره لبله جوی حرم رجبر کو بوی مال جبر بیه که مرخواست ام وی جیاجی کا بگنده باره را ام بینن سر اکران رهبر تیوی به ناوی رویه ولد لبله برای کیمجی لجمنه و در حقیقت وان در نزانه بوناوی هی و در زانه امی جه بپرسن اف در کی دریه افرا اختپیه افرا مکانه شیخ عبدالرحمن و شیخ حسنه بله بخواجی ناوی محسنه بله از بله شیخ حسن اجی عبدالرحمنم بله سرچاوسی بله شیخ حسن و چاغه بسلکی سلکی جام چنه بی ملسر وردانه بله خدای مدایی امثال جال که زیارتا شیخ حسن و شیخ عبدالرحمن وفا ورنگی اخوانه ورکه حسن وفا ورنگی سیدای من بله تماشاوانه جا از دیقتا و دکشینم بالگشا و دکشینم کو ناوی که من حسنه ناوی مجی عبدالرحمنه شیخ حسن نورانی شیخ عبدالرحمن اختپل هندره یعنی شخو مجوره گو ام لا اختپنن لیبلی اوان انسانانا جوی حرم رابون مال اف حرم وان ناستکه اف حرم بوان زانه جبر بیه که بگی در حق دیروکا وان دا شیانا وان دا زانمونا تهی که حسن والله سيدة تشتيك ام زانن مثلا كلمه ام جبر تن سري بله و اعتباريا ما بربيتي بله و مسلمان تن زيارتيابي بله و بخده يعني ما تشكاوي نديه ام باقر باغليبينه شيغي ماي بله و بخده ام سالجا كتن زيارتيابي و ام سلكي خوتين سري و مايلجا تن سري بله ابو خده تبي كي حسن ام فياجي دقتك نورا مثلا مثلا هنگي انسان تينن دوي اوه دا پر پیش دادرن دوی زیارتی خدا خود محافظه بکتدی جالیه بزانبونا علمی ام دبیجن در باسبونا شرکه خدا نکه گره مر محافظه خو بکنه ورکه که حسن چونکی هرتج خداییه هرتج خداییه آوان انساننا ام دکن وسیله نه ورکه ساده ما دکن وسیله ام دبن یا ربی تو ما بخاطر قنجاده قنجابده بله پکی وان عالمتیا وان شیختیا شیخ حسن نورانی شیخ عبدالرحمن اختبه در اخی وان دا تو چه ببیجه والله سيدة درقي وانده ملوك خديني يعني انساني برتميزن يعني جبالي دبافي ما قال ما وان تين زيارتي وان بخواجي انا تين ام تين جي ام سلكي غوتين تافين بنرجي وان بين يا ربي تو ما بخاطري وان قنجاده
وبخدي ام تن زيارتي ام ناني خود شيت كان ام لفرا حياه ورد مينو ام يفاري دار ام مبلغ خدن ام سالي جار كتن سري بله تماشاوانه جا ام درباسي هندر زيارتي ببن ام وان زيارت بكبر مقبره وان ان شاء الله روحي وانا فاتحه بخينن ام لورجيكا هنگي بحثا وان بكن كرم كن از درباسي هندر مقبره ببم از كيكي حسن وغور بكم خدجي راضي به رحمه مريته به سرجام كيكي حسن وغور بشتر از درباسي تربه ببم كرم قال تماشاوانه جا بسم الله الرحمن الرحيم 100,000 لعنة مضاعف شبه باران شديد هر زمان لا ينقطع أو لسر روحي يزيد هل فتشكو يعني دشت كربلات فكر من هر زمان لعنة دخين مأزل سرجان پلید جنگ جرگی من تجی خون جبر شاهزادیان لعنت هر دم دبیجم سر یزید بمید از گسر گردان عشق خاندان معشکرا لعنتا کاف شبیهانک معینی رجعید 100,000 لعنت مضاعف شبه باران شدید هر زمان لا ينقطع أو لسر روحي يزيد بله تماشاوانه هجا تماشاوانه رویه ولاد ودید ما دیوانه دخان دیوانه خوش دیوانه شعره بله خودیه و دیوانه شعب رحمان آختپگی خود دوه تربه دا مگو امه هرن ناوا تربه کی پری بقیجها پری برومت تربه شعب رحمان آختپه باوی شیخ حسن نورانی برای شیخ محمد جان امانه لنیوی تربینن امانه لجیه کی معنوینن از به دلخوش بوم از زانم کو هون وقتا کو هون تماشا دکه ایکو هون ناس دکه ایکو هون زانه گرچی اف آیلا مالا شیخ حسن نورانی اف ذات هیجا شیخ عبدالرحمن کسی کو ناس نکه ادبیم ده حرم آمده تو نگی هون هر کس ناز دکن بله ام جیانا لبر سر وانن لبر مقبر وانن بدعا و فاتحه هاتن نیوی مقبر وان و مفتحه خوان مدعای خوان بدنگی خونه کیماسی جی دیوانا و جی مخان لی بله ادخواز میگی بحثا شیخ عبدالرحمن آختپه بکم شیخ عبدالرحمن آختپه بکو هاوی دیروک جی نویساندیه بگور میلادی 1854 تی دنیای لگنده آختپه دی دنیای ام شخول گنده آختپنن لی بله شاش نفهم کرنه ام لباره دگرن اف تربانا جوی حرم ربی مال جبار رجبی مال ج آختپ رجبی مال نکو عید آختپ بتنه جبر ویه که جبر کو دبر گنده باره دایه جبونا و جبوی معنویاته مخواست امور نیوی وی تربه ام زیارتی آوانجی بکن سر ناوه باره هونجی ببینن بله او شیخ عبدالرحمن آختپه بگور میلادی 1910 دا جو وفات کریه انسانه که عالم بو عالمه که خرد بو کتابی وی هیه دیواناوی هیه او د سیاست و یونتما زمان عثمانی دا جی اختیف بو لآمده سر دهیلا عثمانی والیتی کریه انسانه که وها اختیف بیه نی پاسی بو هم انسانا ارشاد دکر هم جی که شریعت محمدی ددا تطبیق کرن بالنسر ناوه مزنانتیو و یونتیجیتی جی وی ایشی دکر işte خصوصیت شیخ دلال شیخ عبدالرحمن آختپجی اوه شخو باوی وی انسان اکی ولی خدا بو شیخ حسن نورانی دگل شیخ محمد جان بریوی او جی وربو شیخ محمد جان دبی از صندوق اکی دفگرتی از هاتم و دفگرتی چوم هنگی د معنویت دا سر بون اف آیله کی پری هیجایه خواست مدی مخواست اموجی ببی معنویت بدن ناس کرن و ام بهفرا بهناوی انگی بگشینن سریخو بحزیخو و ام بی معنویت بهفرا ببینن بله
دنيفي في مخبري دا ادو خازم از ببيجم دستي مجبران نابل بلي قرام الجندي باري بردوام دكه كرمكن بله تماشاوانه هیجا گرامه لناف گنده باره بردوام دکه جبون ناسداینا گند ما اختیاره کی گند ما شوپان گنده کی جیاناوی دیروکاوی هر تشتیوی ancak اختیاره گند زانه جبرویه کی مجیکا اختیاره کی ما شوپان گوتن خاله حجی لرقه گند ناف واقچه خویه و اختیاره گنده ویکانه جوارا بحثا جیانا گنده باره بکه زمانه بره بکه زمانه آنا وی چاوایه ویش برا بحث بکه ام جی هاتن رخی باغچه خاله حجی خودی جی رازی مکر میوان و چایا مجل برمیه چای جی دامه خودی جی رازی به امی آنا میکروفون دریجی خاله حجی بکه برا خو بده ناس کرن اولی کیه ناوی وی چیه و سالی وی چی براز مر بحثایی بکه و پشرا برا بجمرا بحثا گنده باره بکه خاله حجی من میکروفون دریجی تکریک کرم که اولی خو بده ناس کرن از حاج عزيرم بله جبارم عمري وحفته وحيشت خدي عمري بخير تكنسي ان شاء الله امين بله دي كنت هذا ياشم در باش بولي بله حيانها زمانك ام بير برو بير حيا زور زور حيا يواري بالي بو اري جو بالي شغله بو شغله غيريا بو اري جيري اجا كوم ذكرم بعد كرن حيا تاني زور بو پر زور زور بو اجا بأردودمان اجا چون ازنگ تانين ازنگ آران دگونن ماجه چوب روجات آشاد دمان اي قالي هبون دحل هبون خالي حاجي جاي ما هبو جاي هبو يا جزوك جاي ما جزوك زيارته بالي بري بالي ما كوركر قرميد مراكر بالي شو يعني رحتي بفي تنبارك تاني ببرانا جبرا بكراد بنجار بكر هون تشتيخ هو دبن ديار بكر خالي حاجي يعني اجا 10 19 وش 10 19 ويد اري وشري امتخاني دمان الشركة ندياش بقرن امتخاني دمان اري اجا دوي روجات جوي سري باردك بزوري ايواري دهات مالي يعني حياة اغيام بدي ازجهاشت مي اسيلك من روكي بابي خواتشو مشي امتخاني دراكتن اري بوسر سبي مات المال ازبوش حتى حيسالي تبيلا من يعني وي شاغي تبيراته اريات بابي خواتشو بله خالي حاجي والله این بابی مدگو پاشی وانت کتابی تابد دن نپشتاوان گونانی خواب مشتور در خدمت برام نپشتا خود دا حیوی جمداید حلیا مداوی دخواه سبحان الله و حیاتا ما واد در باس بود یعنی حیاتا بی ندار دبو جمن نانی وان نوره دبو جمن ندار خواره جوی نانا جایی بچنان نانی چی بی نانی جه بو گنم تو نبو نوره خالم بله اجی گاش من نانی انا دبینه شکر ناکن خالم سخنانه جد به مریش کنجا بخورن جدی خواهدن که ابن دنیا بیا برا راست اره بلا خدا چی بیرا کنن جا مسلطی سر شکر و قناعتنا مایه نور خالم بله براو بله مذيات دي ام فقير روكي بقي ما $3000 تبرع دي قلنيه قلت كي بريشيني مازني كفاريه شخو من يبغى دبرت شن مال بو خالم بيجي شيس مال بو انا شخوي هي سد بيجي تشبيه ما شاء الله شين بيجي خالي عجي بيجي شيس مالي وشو سد بيجي بله ندي بقي ما خو يقول بابم جو بقم جواز بيغام فقيري بلنگادي پر ناري گلجان ور بازار از پریگا کی تدم
وبو سريز بايش باضي خرجو ليه حتى عيسالي من ندى سالي كارم هرم اري بيا ام چون یازی خانه سری مناره چارک چواد کردی پیش چپ بود اینجا بل یا پیا بالقونه حوالی سر کوچی بود یازی خانه او اري دو یازی ما شاء الله تجبيري نقري غلاجي هشين پر دو یازی چی بود اري ام چون گوی به وقتی به نشمان مدیحات فوتول سرای کره سور ایجاب باری چنگم باری چناختی ایگن اما زواره زن گونی پر بود اري باري عم برد وكرماج نابتش كيان برجع ديدا قلتش ورا شو نقول ما تجيب نبي بابي شكل بقول شكل برا كتكلت هذا بقم ندي برا ندي بله بحالي بابي نقول نقول تاجي بابي نقول بقم نبازات ما تقول قول جانا نقول بريم تنن تقول وري أنا نداد ما تقول بريم يقول قوم قلت من نقول مقوم من نقو يا قوم من نقو يا قجا شو قو نقو هاد بري دستي بداية قوة دستي بداية باقي قند بالي بالي قوة سي دول بعد سي حد دول بعد دخل بالي بكي خالي معنا عردي وي إن شاء الله بكري إذا كوردنا بجهو دقي زيبابنا أو مالا ماش خالكير ماش زافار قش زافي خوارج آخر في دايي سال إذا بيشي سال آخر جزافا ماضي مكري ما لبي دخل كحقيق جاجي هرك الحقيقية هرك الحقيقية بقي وبرد شتشن على الفراوة شتشن خالي جو جنبو تشتنبو أنا 18 دركتن هري 18 أنا وين شتشنه أنا هاجي بارجاردي جو جنب فقط شغل ده خلص خرج شنو يعني بين اسطنبول أنقرة برشا إزمير يعني بلا بويه بوينا جيجي وان دار شغل إيجابي موتور يعني غزمة تاجينا مالية أوي بيشيني بيشاري بابي سروكي بيشروكي بيشنا يعني شغلتها زرعتي نماي نما شخد ما بحث زرعتي خالي ما تشيش خالي غبرسم قالوا اي سال شوا درباز مرنجي بحث هاي بك ايسال سلام قرالك درباز مدد خورقة جدي خورقنجك بر قجي 18 سنة يا خو عافدت اري يا بابا سد بيجي مالي قي حفظ حجدة مالا 18 ليخجي ربنا يرقش باشين وان ربنا خورقن جدا خذي خورقنجك بر خدا المورع ميل ما امشي دعاتك امشي خذ المورع ميل اللي بالي قني ماجي انا خطايا ماجي بر لي ربي مرحمه يبر ان شاء الله مورع ان شاء الله والله ايش خدنا الرحمه بينا برزور فقط مدام هاي الرحمه يبر نور ان شاء الله ام الرحمه يقول مش ان شاء الله وان شاء الله لما ورحمه ان شاء الله بالي اري يعني حياه خالي وفي درباز والله مديام تشونا شاقصا قرنت كيسي كي تقول مير بازجك شلكي بكشلكي زان تشينا اري تشوا شيله لذكر نور غالبا شلكي والروم ذكرن ويفاري دسلت كرن دسلت ايش دبو فياج بو شلكي قرن ما هذين فرخوش ببرقيمات بنور غالبا ما تكي تير تخوار كي قرن تخوار خوي خالي حاجي بالي كي قرن تخوار بالي واخوانا جهبو بالي ولا مدي او جاجي تنبات قاس مي غلاش تبياج دي مواج دي جا غارس او غارس ازقيامي في صالة داوية دجاوي غارسا كان نفس باش نبدا قلنا نادى خوارن جبوش غالم نتشو خواري الله يعني الذهاب وتعل وتشبو سرتبو زفربو سرتبو جا غاري نبو جا بنجاري شولي غورس مورستاني نادى خسن تنزل كاغاري وينا نادى خوار ساده ازقاش مياشي تبياجي ساده بنجار خوار تبي تنبوني جدي ويفقي مدي روكي ابكي مال باز بالي بازي مال فراج نزيكي كنا زارم لا بيش سالب بالي برا بيجا خدا ناني سلمب اري نش حتى قاعد من بيريا قد خانه جي براوج بواي بس واي اري اشون قلت نايبا زي ناني بنت نايبا ليا مقول نانا ناني بيشو قاوي تبو قاوي شي خالي حاجه جواب برزارة دبونجا بالي إجا تشنان ما دشو إجا تشني دات تابي بيشسر برتابي ناقش دبو دشو نكتان إجا وياد هيران أري إجا كان خاويت إجا ناني بيجي ويابو يعني قويا بقيمات بو ناني ويابو ياوهبو أو شي بو قلنا يا قلنا أنا إجا من نان داني بردرونشت بالي جام حتى قالنا وقهي مقو أنجا تيري أني بالي أبي ما قوجي بخارج يقول كذا ويلت كذا براوجي بخوي يقول أنا جقتي رتب كذا بالعدل كذا ويا
وی اویج دی وی تونه بونیزی بله خلاجی براوی گوتنه ده انسان جوان را به درس ان شاء الله بله انا نرم هيها شكرتن هيها يا ربي والله الناس يعني عالم بيه خانات تتشبخ بله خلاجی خود پیغمبر راضی به رحمت مریه تر تجمره بحث زمانه برکر بحث بارکر حیاتها خوش جانا خیر خودش راضی به امتداد سیتر رحمت مریه تبه بری تماشاوانه جا خاله حجی لرخی باغچه خو مکرمیوان بحث زمانه برکر ام گرامه لگونه باره بردوام که مجمع بشوپینن بله تماشاوانه هیجا تماشاوانه رویه ولات گرام الگنده باره بردوام دکه ام لجی بینه جدا دگرن جی خوش دگرن انا ام لجیه کینن ام لزناره کینن ام لپاله کینن جی کی شنایی ام رونشتنه از برای کی خو ام چهار مرکی وک قوله گندیانه گوتا چهار مرکی ام رونشتنن ام انگی بحثا و دره بک افدر کی دره خصوصیت یاوی چیه و ان شاء الله گندیه ما بحثا وی بک لبله امي عولي والناس بكن بشرا براج مرة بحثها في دري بك افدر كي دري شي خصوصياتي في دري شي براج مرة بحث بك كيما ميكروفون دري تكم كلام عولي خو بالناس كرن بشرا افدر بالناس كرن ناوي من حسيبه اجغندي باري ما شو سالمه بله قدت يوم zaten de ve bulgadır basbi hal ba pes hadi am hatun ziyaret amacilatin vedi بله ve de jet be bir avdel يعني طبي او سيشان حب دو حب براي خويدنا وخشكو خويدنا هبوي وانا وك اولياء ابونا بله جبروي انماوي و ديراوي برو انمني يعني چيگه بله اوان داراناش يعني بسايا خدا بسايا وان يعني دبي زيارت دي دخل مزلغوان چي بوي نوا ملت ما خصوصيتي كبيره بله جان فيدجي يرلشم يريك زمان بري يعني طبي ام نزانم بابو كلمه وچاي چيدكن بله دوان يرلشم يريان دوان مغرانا yaşamış bunu اف شكفتا قم دبي دارون شنو جوان يك نورك جوان يك تبغى بنش حبيدنا جهيه جغنجي بيرك افزيد يعني افيد ورديه جبارنا مثلا مسوي بله و جي ورده ترشي يك شرد بس صارنج اما aslında يعني وك مزالي برينه قبيل مزارن اما ava barana hat ketwede şivana hatta belirli zaman ki دهاتن هاوی نجی آب جور دگرتن اوه دخواره یعنی آب تیدا بکه که حسیب آب دهات toplamıştı bu بله و آوای گلک بریوانا و شوانا şvar بود تداریک دکر yani بله وانه جبر define digar yani çiğkenin zararık pır çiğden gerçekten dibine korumayı da daha pır önemli hep yani راست برایم بگی که حسیب وان شکفته گوتا پنج حب شکفتهن چیکرینه گلو یوسا به شکل برینه zaman böyle çekir bu hatta gelek mebisi bazı خداتن زوستانا ve devam bölgene dahasın dahasın van magarana yani yaşantı güverici de باس بي tabii ya o dönem hangi jme daha master veya daha bav mavanda yani ana kanki tabii ki marketi bu barana çıkadı önüme hangi zayıflamış ki ama tekrar ek insanı tevir hatta ilvanlarına ziyaretine ilvan negare der basın abi yani ne var peki gelo kege hasip evder gündbi bajar bi çi bi acaba tabii mutlaka lugoni mesela bari yerleşim yeri ki tarihi ve kevne. Hatta de orta gün demede ziyardı be ashabe. Yani ankad be sahabe ama asıl ne sahabe yani. Keşke devlet eser ve konyacı بسكن أنا ووي صحابة قاتنجي بس باندام كنا كبيا كيجا صحابة و أما يا طبي بالجا مجوتنا دولة شنكي دب تشكابه هي لأنز فدي يعني yerleşim yeri olarak pırkevne. Tabi ana كأمدك زر zaman قلسي olarak çiğdeki yani 1700 sal beri veladet Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Van bölgemede yaşantı hebunu de bölgemede. Peki ki gazbi amher öndürün avaş kefte İnşallah تو شانی مبد کا چیکرنی و هیتونه بری تماشا ونجا که حسیب جمرنگی بحثا و درکر انا مهر نواش کفته و جمرنگی بحثا نواش کفته جبکه و امی گرا خو بردوام که کرم مهر نواش کفته کرم که گاسی
بله تماشاوانه هیجا تماشاوانه روی ولد قوله فارقین نگود ام هاتن زکی شکفته ام الدربه بون ام هاتن زکی شکفته که که حسیب دیسال بامنه از دیسا میکروفون دریجی بکم براش مرا بحث بکه نواوی شکفته دا چه تشکیلات هیه چه کرنه وان آوایه وان بچه شکلی براش مرا بحثاوی بکه که حسیب میکروفون دریجی کرم که جوان مسکان قالت که جوی بلغار و جوان شکفتانا ره دو شکفت دین دولا دین دولا بله بله یا tabii yapıya böylece mera anaka çok asabi şoğlucu bak van yani mükemmel şekilde mera çenake ve olan ağabey tabii ve çukuruk devlet bu tabii hinki kazı çalışması kırne herhalde millet adını çıkırne ev normalinde xuarne xua çike xua buzdolabı görevi dedin dıxısın van bölgana kelek van aynı şekilde van cani burada var imkanı şani prensip abi الفالي ستونا مثلا جيهن اقلو افدر شيء اوان جانا ستناش خنجي بيجي مثلا اير بتشوك بسواني اويق هنا دوان جانا ده يا كرن جي تشرامرا جي مملغ اشلاندرما ادنا جي اير غير يعني بري اسلامي بسه بوتي خد خصن واندرنا او جبو كي ibadet devam bakın özellikle derin her roje van veya çıkan bu Juan Kharın veya çık sunmuş ivandakirin aynı şekilde ve civan heykeli o çıkan yani perki bir mezun bise جبوي عمل غير اسلامي استعمال طبعا يعني اير بري اسلامي بس وجوب بيلكاوي جي çiramray بله افيات تشتكي خوش قالت تماشا بله tabii veya artık büyük ihtimalle xanedeki veya yeki vakit ben zengine veya başka ne var çıkıyor çünkü veya daha ode ve o çıkıyor ve farklı yiyeceğine edna daha bir hem freyi hem de bir sütunu hem de çıkıyor yani imkanı belki bir kilise mahiyetinde kullanmış gibi ibadet yeri olarak kullanmış gibi tapınak olarak kullanmış gibi peki keki hasip mesela kısım küçük وقف قسم يجي مزنه المطفاق كيلار امكانه جرى بتشكي tabii yani mera iro lugori alkarolga falan ancak avı çıkı ayrımı bakın çalışma bakın yalnız lugori çıkeme ama büyük ihtimalle var yani duandan kiler yemek veya salona mezin farklı cidden aşı aynı şekilde mutlaka başka bir amacı o görevi var hani yani peki keki hasip sanki sana buna da deraki bana da şoğlat servet şişebi doğru emcin ki lebaman şoğlin vakti mera hangi ser iş gibi şoğl mera göğe خبدي ويشا سفر كم مرات عالم بقي امي درباسي في رقيب بن مثلا دفيجي مزن دافان جي بيلكي ومزن هنن استمع قوي فرد büyük ihtimalle ya جي بوت تاخذ خصانه ويا جي ام بين وقت شراء veya تشتيك وقت ام دبين قابدين ماهر قابدين ماهيتinde تشتغل bu yüksek keki hazib nevin mesela yatağı او belki diyecekine ama falan mesela قابدين şekilde işte Aman mesela jwan zarde kesilmiş ve danine mandarına oyuk çekirinin danine sarmanlar. Ne var? Peki hem derbasi bir arayın bir rahici bibin. Gel tamaşavane heyeca. Beli. Tabii devir hendik tahrifat prezede çebune hem zamanda hem de ji önem ne dane. Halbuki karakterin ne var ki yani. Tabii na bölgen menhenki önemini adın iri vaktiyle cinidin abuna. Beli. Ve daha önemli o daha hemen bir nasi talaniye ve daha temiz bakımlı yapılan. Tabii öyle bir yani beli. O iri vakti lebnar yani aksa tahrif ve zarar ne dedi? Beli. Evci ji insan. Ev yaji kısmı. Mutlaka evci. Ev galoçi bir keki hasip. اي والله طبعا نقول هم ندوت دنامين اماكن سقط مثلا تقول شغل مثلا ما تخمين دكنتش مثلا دريبي ده مثلا اشارات هيجيك مثلا تشن دين ده بيبي sanki evder tişki özel yani mutlaka divanlarında aynı şekilde dediği gibi zubo ışıklandırma koya divan çıkar çetkinin zaten mutlaka her çekici aydınlatma mahiyetinde işte orta çıkat ve hamlurdunların durda aydınlatma kullanmış gene avcıya kulka tam da ortaya da avcı havalandırma mahiyetinde kullanılmış bu zor hava bisi ne var yani beli mesela hava kulu hündür ya ne hoş derbasi derbe be hoş var hündür orta bir de orta havalandırma şeyken aydınlatma hoş keki hasip asker keki hasip maşallah der hakibiyet zanabuna tecih bu geli tamaşavane heyeca amu keki hasip amel derve mebasavi منطقه کر افدر کی در اجماع باسکر جیکی باره عرض توپراغ باره یه و هم هات النواش شکفت تاجیکا که حسیج مرا باسکر خود جی راضی برحمل المریبه گرام بردوام دکل گنده باره هوجی ما بشوپینن کرم که حسیب
بله تماشاوانه هیجا مگوی هفته رویه ولات لگنده باریه ام لگنده باری دیگریا لبره ام داویا گرا خدا ام هاتن جیه کی پری جدا جیه کی دیروکی ام هاتن قلعه زیر زوان قلعه زیر زوان جه طرف روما هاتی آوا کرن 1700 سال بره به شکل قلعه قوله هاتی آوا کرن لبله جیه کی فریه لسر 602 دول معارضه تاپناغی وی کلیسی وی چارشیاوی سوکاوی دیروکاوی ارتشتی وی هیه امش بوناوه ایرو القلعه زیر زمان بگره مدرس بگره راقو کر هونی ما بشوپینن کلمک ام بهفرا بگرن بله تماشاوانه هیجا مگو ام القلعه زیر زبانن ام القلعه زیر زبان جبونا و بگرن ام بدن ناس کرن بله ام هاتن جور ام هاتن ناوا آوائیا برای کیمه عزیز الجمعیه وی برای مل برا وظیفه دار الوی در دنیره هم جبو محافظاوی و هم جیکا جبونا کو انسانیتی بوان بدن ناس کرن اف برای مل وی دریه و خودش راضی به مجر رجا کر و جبو ناس کرنا وی دری اوج مرا به عالی کار از میکروفون دریجی بکم ام اولی برای خو ناس بک بشرا برای ما دیروکا و دره و بحثا و دره بک آوای و دره چه هیه و از مرا ان شاء الله بحث بک بله اولی برای خو ناس بک ناوی محمد از گرویی و دره من برکه که محمد تاریخا و دره از جور مر بحثا دیروکا بیا بک و دره 1700 سال بره روما امپراتورلو و دره یاشامیش بیه بله هم و دره آوا کری هم و دره یاشامیش بیه و داره هم آرام مردین هم آرا جاربکر سنر گارنیزونی بیه هم عسکری yerleşim sivil yerleşim tevhid dövürdü yaşamış bunu alana ve şeysi dolu ardı ve dere de birinci çarh bileme avej bu aveci bunu وانا بدو اماجاتن شيكرين يك جيج بو افي ادوداجي جبو تجاه جنمي اخوات تاخذ عرضه فشينا هذا اماجات بو عنبار نور ابراهيم بله ve dere de normalden de 1400 insan de dere yaşamış biye. Beli. Alana ve birinci şarh bile me ave magohane duhab umbari me ave mezehne. Beli. Kanal şekliyle jualid av kolanı birine xısınıvan umbari ave. Beli. Hala da orijinal ol gıvel canı vene her umbarik me haysetun afilti. Subhanallah. Aynen. Beli. Ve derecede normalden Gışune xaniyevanın, gış yerleşim alaniyevanın, ave kilisavanı, deravanı. Beli. Ayrıca mitras tapınağı avan ayrı heye, ev cival vijeraye, zindan, qazi alanya mavad vijerade, sığınağı şuna 400 hep insan rahatlıkla kefif bine ve du amacati kulamış kirin, hüm umbara jibo tücehu gelmeye xatiğe, o zamanı Roma'ydı ve hafs amacıyla cihati kulamış kirin. Hati istimal kirin. Aynen. Yalnız yer altı başarı bine ve dere heye. تدبي هي بني فرداج بازار هيك كمان بالي بازار كيف بني فر هي جيزي كشتا مواد بني فرداد هي ve gizli geçişte bu amaca hati kulamış kirin yekce kaçış finalyavan biye ihtimal ikinci ihtimala virci bajarı bin ardı bel bir bajarı bin ardı ne var em şubabiyat kimlemen peki ki Mehmet Akı 1400 meru lvedrejyan akı kriye gelo vana sivil bine yoksa askeri bunu her düzeyde hem sivil yerleşim bir hem askeri yerleşim bir 1400 hep insan dıvır yaşamış bir. Beli. Peki biraz mesela imarati bir bebeği o inşallah. Bremen normalden Xanyavan yerleşimi van kevedik güç koloni Xanyanı güç girişe deryanı. Beli. Vay Xanyavan sokağı van dıvırdığını güç yerleşimi vanın duhab umbari ve yan yananı. Her iki ana mıko hafs haysetun avzide dervan. Beli. Yalnız qazi alan çalışmasıya ver. Evde mayıs'da tekrar destek buke. Beli. Em ben divanın. İnşallah. İnşallah. Ve evciyu kamlen derin. Derin. İmarata peşmecika. Gözeteme kulesiye. Veya normalden ve dere savunma amaçlı hati avakirin. Beli. Savunma amaçlı hati avakirin. Beli. Ve genellikle savunma day girişi. Çünkü ve dere uçurum zamanı beri de harbi insanlık arzuydu ve dere öyle. Ne kardı var böyle. Ne kardı var. Yalnız ve dere girişi de van savunma amaçlı daha burç
Yani nöbet daha ziyade asayı kiri. Aynen. Çünkü önem pırdağını verir. Beli. Beli. Ecazberi abi yani hatta diyelim ki te her Diyarbakır fetih bike. Hatta tu fi qali fetih neket nu karar tarafı Diyarbakır. Bas Diyarbakır. Beli. Keke men bخود پیغمبر سرازی به تحمل مریت به تجمر بو علی کرد تجمر بحثا و درک خود جرازی برایم خاطری و مرات خدا میخیر سر چاویم بری تماشا وانی هجا که محمد مرا بحثا امارات و درک دیروکا و درک از بشرا وگرم از بری خو بدم از الویدری از هجی بدگل تماشا یا و ان شاء الله می بگرن کلمگم بابرا بگرن بری تماشاوانه هیجا ریبیه ولاد وقتا کل ولاد دگره دخوازه جیانا ولاد و کلتر و چاندا ولاد جیکا و دیرو کاوی دا مسئله کو درباس بیه دخوازه وانتشتانا جی بین سر زمان جوی هفته شون دا ریبیه ولاد و انشاءالله جوارا هنک دار به مثل هنک چیروکه خوشی کا کود حرم مدا هاتیه هوا کرن هاتیه بحث کرن اوه جوارا بحث بکه و بینی سر زمان tabi van dar bir mesele me van çiroki ku embejin tev bi hikmetin yani manavi heye ez çiroki bibejim u pişra em manavi bi havraji em muhasebe bikin keremkin em dest bi çiroka xo bikin بری تماشا وانه هیجا چیروکا من ایرو مالا کلیل کی کلیل چی گلو کلیل في قوله زمانه ترکی دبی چیچک چما مالا کلیل کی از جوارا بحث بکن دبی لگنده کی الولاته کی ماله کی خوازگینی کچاوان تی وی کچاوان بخوازه بله عادت و عرف عادت شخو حرم میه دبی وقتا کو خوازگینی تی رودنن کشکاوان جماله را آف لازمه در سر بیرا گند دخوازه جماله را آف بینه دکهور ری ساعتلا خود گرد بره خود ده بیره در سر بیره بره الگندا بیره هبو محقق اختیاره ما شخوزانه بلکی جوانه ما آنا تشکیلات آوه هاتی مالا بلکی جوان راحتی بیر نای بیراوان بلکی ندی بجی بله در سر بیره و حال بیره دنره بیرجی که دنیوی وی دا دناوا کور دا کلیل کی درکتی شخو مسئله الوردس بیده که گری تماشاوانه هیجا کچامه لکلیل کی دنره وقتا کل کلیل کی دنره تکوه خیالا دبی خوزگینی ما هاتی از بزوجم هر مالا ظلامی خو قدم وی چیبه از ور مالا باوی خو تف گده خو و از ورنج مالا باوی خو راج بوکو آوی بینم از زاراکی خو بخورا بینم سر بیره اره ام هاتن سر بیره کام دوام بکه ام بر دوام بکه کرم که بری تماشاوانه ایجا مگو کچامه خیال دکه لسر بیره دبی ازو زاروکه خو امی ورن سر بیره پشرا وی زاروکه می دسته خو باوی وی کلیل که او وی زاروکه می سر سری تکف ناوا آوه وی بخنقه هی واخ زاروک خنقی زاروکه می مر او دگری لسر بیره رودن دگری دیاوی مراغ دکه دی به کچا منات ویال کی داری ما لپی کچا خود داره مزه دکه دگری
کچام چی بو چی قومی چی جریا دبی دای حال مسئله وها دیجی رو دونه دگری باو مزده که دی دونه کچی تونه اوجی لپیداره اوجی لپیداره اوجی مزده که پیرکاوی دگری کچاوی دگری دبی اونج بو چه دگرین خیره چی قومی چی جریایی دبی ولا حال مسئله آوا باوجی رو دونه دگری براتمن هنه مایل ماله براتنه مایه بله کامزه که برات چواده که کرم کن بله تماشاوانه ایجا برال مال مراغ دکه گلو چه بو خوشکام چو دیام چو باویم چو دک جوان در نکد گلو چه قومی اوجی میوانه خو خوزگینی خوشکا خو جیدا دل بری خود د بیره گند در مزد که دیاوی دگری باوی دگری خوشکاوی دگری دبی گلو چه قومی ما چر بو هونگ شادر سوی بیره دگری دبی لحال مسئله و جویجی مسئله دبیجه جرودن دگری میوانه وان ماله مثل که خودی ماله کس نما و ده پرسند به گلو وانا کدا جو خودی ماله ما کو میوان کربو ما هاتو کشوان دخواست ما وانا کدا چو دبی ولا حال مثلا والی سر بیره دگرین درن سر بیره مزه که او کشکا کو دخوازه دیاوی باوی و برای و تف دگرین دبی چربی مجبور چه دگرین دبی حال مثلا مجبور دگرین دبی جمران لازمه وان انسانات دینه تشکی تونه لتشکی لورته تونه وانا دگری وانا نباقلن عقله وانا نتو عقله جیدا دیلن او درن او کچا وانا و خواز وانا جلو خود وعده قره بلی تماشا وانه ایشا جبر ویه که دناوا گلی مدا دناو خلق مدا تی گوتن مالا کلیل که معناوی اوه وقتا کو تشکی کو سری مرف درباس نبه مرف خور وگو چیبیه وگو چیبه کو مرف خور تیک خیال و ما خور مرف خو بردا بقعرینه و مرف خور خو پی عاجز بکه نه کار عاقله حکمتاوی اوه ما نه گلو پیغمبر خدا آیت قرآنی مجتول امل منعناک گلو دبی زمان دریج ندن پیشیا خو ازی وابکم ازی وهابم بگور باوریامه بگور اسلامی جی اف ندرسته گلی تماشاوانه هیجا جبرویه که گلی مجی انسانی که پیشیا خودشتا دریج بکش خور خیالا چیه که خوب قعرینه اجبروی جبوکو ببع عبرت جبوکو بودار بمثل مثلا وی آیله جمر بو بمثالتی ناوی وی مایه جرگوتنه مالا کلیل که بله چیروکا منا ایروجی اف بو ام طول امل نکن ام تشتال برخو دریج نکن بله ان شاء الله هفته کیدن ام چیروکا کینی ودا خوش ان شاء الله به حکمت بین سر زمان وی هفته چیروکا ما اف بو بله تماشاوانه هیجا تماشاوانه ریویه ولات وی هفته مگو لبازار آمده لنافچه یا چناره لگنده باره بو جبونا و ام زیارتی وی گریان ام زنار و شکفته وان گریان ان یا خوش ام قلا زیر زبان گریان جبونا و بله مبام خوشکایا جباره هانی سرکران رهبر تیوی هفته گیده ان شاء الله لجیه کی ولات جیه کی جدا مدیسا پیش بره وبن لویگا امانت خدا بن بمی خیر و خوشیه ده